Hari ikibazo gikomeye cyongeye kugaruka hagati ya Kinshasa na Kigali. FDLR yaba yaracitse intege ku rugamba, ariko yaba igifite imiyoboro ikomeye muri politike n'inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abahoze mu buyobozi bw'uyu mutwe bavuga ko ikibazo cya FDLR kidakwiye kureberwa gusa ku barwanyi bari mu mashyamba y'uburasirazuba bwa Kongo. Bavuga ko hari abantu baba baragiye mu nzego za politike ndetse n'umutekano, ku buryo gutangaza ko abarwanyi bamwe bashyize intwaro hasi bidahagije ngo bivuge ko umutwe wose wasenywe. Ariko ikibazo gikomeye kurushaho ni iki? Ese kuko FDLR ifite abantu bayihagarariye mu nteko ishinga amategeko ya Kongo no mu nzego z'umutekano, cyangwa ibi ni ibirego by'abantu bahoze muri uwo mutwe bidafite ibimenyetso byigenga bihagije? Iki kibazo gifite uburemere bukomeye kuko kije mu gihe ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington rikomeje, kandi aho gusenya FDLR bikaba ari kimwe mu bintu by'ingenzi biteganywa muri iyo gahunda y'amahoro. Kwa 27 Kamena 2025 u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinyiye i Washington amasezerano agamije gushyira iherezo ku makimbirane amaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo. Aya masezerano yashyizweho umukono ku bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi yarahagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio. Mu by'ingenzi biteganywa harimo gahunda yo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro, harimo na FDLR, ndetse nuko u Rwanda rwagombaga guhuza ingamba zarwo z'umutekano n'intambwe zafatwa mu gukuraho iterabwoba rya FDLR. Icy'ingenzi hano nuko ikibazo cya FDLR kitari inyongera nto ku masezerano, ni kimwe mu bintu by'ibanze bifitanye isano n'umutekano w'u Rwanda, umutekano w'iburasirazuba bwa Kongo ndetse n'umubano hagati ya Kigali na Kinshasa. Mu nyandiko y'amasezerano impande zombi zemeranyije ku guhagarika inkunga ya leta kuri FDLR no ku bikorwa bigamije kumenya aho uwo mutwe uherereye, kuwambura ubushobozi no kuwusenya burundu. Ariko ikibazo cyaje kugaragara n'iki? Gusenya FDLR bisobanuye iki mu by'ukuri? Ese ni ukuvuga gufata abarwanyi bose bakishyikiriza inzego runaka, kuvuga bagashyira intwaro hasi cyangwa bakamburwa intwaro, cyangwa ni ugusenya n'imiyoboro ya politike, iy'ubukungu, iy'itumanaho n'indi yose ishobora gutuma umutwe ukomeza kubaho mu buryo butagaragara? Naho ibintu birushaho kuba urujijo. Kugira ngo dusobanukirwe neza impamvu iki kibazo gikomeje guteza impaka, tugomba gusubira inyuma gato. FDLR ni umutwe umaze imyaka isaga 30 ukorera cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Amateka yawo afitanye isano n'abahoze mu ngabo z'u Rwanda ndetse n'abagize imitwe y'abasirikari n'abitwaje intwaro bahungiye muri Zaire nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Mu myaka yakurikiyeho uyu mutwe wagiye uhindura amazina n'imiterere mbere yo kugera kuri FDLR na FOCA. Kuva icyo gihe FDLR yabaye kimwe mu bibazo by'umutekano byakomeje gutuma umwuka mubi uba mubi mu karere k'ibiyaga bigari. Ku ruhande rw'u Rwanda, ikibazo ntabwo ari uko hari umutwe witwaje intwaro gusa. Kigali ivuga ko hari impungenge z'uko uyu mutwe ushobora kongera kugira ubushobozi bwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, cyane cyane kubera amateka n'ingengabitekerezo bifitanye isano n'abari bawugize. Ku ruhande rwa Kinshasa, ubutegetsi bwa Kongo bwo bukomeje kuvuga ko bushaka gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro ikorera ku butaka bwabwo, kandi ubu ikibazo cyageze ku yindi ntera kubera amasezerano ya Washington. Abantu babiri bahoze mu buyobozi bwa FDLR baganiriye n'ibitangazamakuru bavuga ko gutangaza ko abarwanyi bamwe bashyize intwaro hasi bidahagije ngo umutwe wose ube wasenywe. Majoro uburi mu kiruhuko cy'izabukuru Peter Kubwayo wahoze ari umuyobozi muri FDLR yavuze ko mu bihe byashize hari abarwanyi bagiye batanga zimwe mu ntwaro ariko bakagumana izindi. Yatanze urugero rw'ibyabereye i Kamina mu mwaka w'2001. Avuga ko hari intwaro zerekanwe cyangwa zigashyikirizwa abari bashinzwe kuzakira, ariko ko izindi zabikwaga ahantu hatandukanye kugira ngo zizongere gukoreshwa mu gihe cy'imirwano. Ibi ni ibirego bikomeye, ariko ni ngombwa kubishyira ku murongo ukwiye.
aya ni amakuru atangwa n'umuntu wahoze muri FDLR, ntabwo ari ikimenyetso cyigenga gihagije cyemeza ko uyu mutwe ukora muri ubu buryo uyu munsi. Undi wahoze mu buyobozi bwa FDLR Lieutenant Colonel Emilie Mpakaniye nawe yavuze ko ibikorwa byabanje byo kwimura cyangwa gusenya uyu mutwe bitigeze bikemura ikibazo burundu. Akaba yerekeje ku bikorwa by'umwaka wa 2014 aho bamwe mu bari muri FDLR mu bimuwe bari bageze mu zabukuru cyangwa barwaye, mu gihe abandi bari bafite ubushobozi bwo gukomeza ibikorwa by'umutwe. Icyo avuga gishyira ikibazo ku kintu gikomeye cyane: ese gutandukanya abarwanyi n'umutwe ubwawo birashoboka? Ikirego cya politike, FDLR yaba ifite abadepite? Hano niho amakuru atangwa na Peter Kubwayo arushaho kuba atangaje. Kubwayo yavuze ko FDLR yaba ifite abantu bayihagarariye mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze amazina ya Jean Bosco Sebishyimbo, ngira ngo muramuzi, Safari Nyagatare, Jacques Nganizi na Justin Bitakwira. Avuga ko bamwe mu banyapolitike batorewe mu bice FDLR imaze igihe ifitemo ijambo baba barabonye inkunga y'uyu mutwe. Kubwayo yabise abantu bashobora kuba abahagarariye FDLR muri politiki. Ariko hano nanone hakenewe ubwitonzi bukomeye. Kuba umuntu ari umunyapolitiki wo mu gace FDLR ikoreramo ntabwo bihita bisobanura ko ari umuyoboke cyangwa uhagarariye FDLR. Ikirego cy'uko aba bantu bahawe inkunga n'umutwe cyangwa ko bawuhagararira mu nteko kigomba gutandukanywa n'ikimenyetso gifatika cyemezwa n'inzego zigenga. Ariko ahangaha ntitwakwibagirwa amagambo yagiye avugwa n'aba bagabo barimo Jean Bosco Sebishyimbo na ba Justin Bitakwira. Tugiye nyine by'umwihariko kuri Justin Bitakwira, ni umunyapolitiki wa Kongo uzwi kandi wabaye umudepite uhagarariye Uvira. Niyo mpamvu rero ikibazo gikwiye kubazwa atari ukumenya gusa niba amazina runaka yavuzwe, ahubwo ni ukumenya niba hari ibimenyetso byerekana umubano w'imitwe yitwaje intwaro n'abayobozi ba politike, kandi niba uwo mubano ukomeje kugeza ubu. Kugeza ubu ibyo birego by'abahoze muri FDLR bigomba gufatwa nk'ibirego, ntabwo ari ukuri kwemejwe. Kubwayo niyahagarariye ku nteko yavuze kandi ko FDLR yaba ifitanye imikoranire n'abantu bamwe bari mu nzego z'umutekano za Kongo. Yavuze amazina y'abasirikare barimo Colonel Karateka, Colonel Nsengiyumva Anaclet, Colonel Rucyahana Jean Baptiste, Colonel Mbango Mbau. Yabajije ikibazo gikomeye: niba koko abantu bafitanye isano na FDLR bashobora kuba bari mu nzego za gisirikare cyangwa iza polisi, ni gute umutwe ushobora gusenywa burundu? Iki ni kibazo gihura n'ibyo u Rwanda rumaze igihe rushimangira. Kigali ikomeje kuvuga ko ikibazo cya FDLR kitakemurwa gusa no gufata abarwanyi bari mu mashyamba, ahubwo ko hakenewe gukuraho imiyoboro yose ishobora gutuma uyu mutwe wongera kubyutsa ubushobozi. Mu by'ukuri amasezerano ya Washington nayo ashimangira ko hagomba kubaho iherezo ridasubirwaho kandi rigenzurwa ku nkunga ya leta cyangwa indi nkunga kuri FDLR n'imitwe yishamikiyeho. Kigali ivuga iki? U Rwanda rwo ruvuga mu buryo butaziguye ko FDLR igomba gusenywa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yavuze ko FDLR nta mwanya ifite mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington uretse gusenywa burundu. Kandi mu nyandiko za leta y'u Rwanda zerekeye ishyirwa mu bikorwa ryayo y'ayo masezerano, Kigali ishimangira ko gukuraho ingamba zayo z'umutekano bifitanye isano n'intambwe zifatika zo gukuraho FDLR no gusenya imiyoboro yayo y'ubuyobozi n'imikorere. Ikindi ni uko mu nama zagiye zihuza u Rwanda na Kongo n'abafatanyabikorwa babo, ikibazo cyo gukuraho ubushobozi bwa FDLR cyagiye kigarukwaho inshuro nyinshi. Mu nama ya gatandatu y'ubugenzuzi bw'amasezerano, Kongo yongeye gutanga amakuru ku bikorwa byo guhangana na FDLR, mu gihe u Rwanda narwo rwavugaga ku bijyanye no guhindura ingamba zarwo z'umutekano. Ibi bigaragaza ko ikibazo kitararangira. None se FDLR yaba yarasenyutse cyangwa oya? Aha niho tugomba gutandukanya ibintu bibiri. Icya mbere ni abantu bashyize intwaro hasi. Icya kabiri ni umutwe nk'umuryango wa gisirikare, politiki n'imiyoboro yawo.
niba umuntu umwe cyangwa itsinda rito ry'abarwanyi ryashyikirije intwaro inzego zibishinzwe, ntabwo bihita bivuga ko command structure yose yasenyutse cyangwa yasenywe. Niyo mpamvu gahunda ya Washington isaba ibikorwa bishobora kugenzurwa aho kuba amagambo gusa. Ikibazo nyamukuru ni ukumenya aho abarwanyi bari, intwaro bafite, imiyoboro ibafasha, aho bakorera nuko bashobora kongera kwiyubaka. Kandi ibyo byose bigomba gukorwa mu buryo bushobora kugenzurwa n'impande zitandukanye. None si ibi bisobanuye iki ku karere? Ni ibirego by'abahoze muri FDLR bifite ishingiro ku rugero runaka, bishobora kugaragaza ko ikibazo cy'uyu mutwe ari kinini kuruta uko kigaragara ku ikarita y'intambara. Byabivuze ko hari ikibazo cy'imiyoboro ishobora kuba iri hagati y'abantu bitwaje intwaro, politiki n'inzego z'umutekano. Ariko niba ibyo birego bidafite ibimenyetso bihagije, bishobora nabyo gukoreshwa mu gukomeza gushinja no gukaza umwuka hagati ya Kigali na Kinshasa. Niyo mpamvu ubu hakenewe ikintu kimwe cyane: igenzura ryigenga kandi rifatika. Niba Kongo ishaka kwerekana ko FDLR iri gusenywa, igomba kugira ubushobozi bwo kugaragaza intambwe zifatika kandi zigenzurwa. Niba u Rwanda ruvuga ko hakiri ikibazo cya FDLR, narwo rukenera ko ibyo birego bishobora kugenzurwa mu buryo bwizewe. Kandi niba hari abantu bari mu nzego za politike cyangwa umutekano bashinzwe gukorana na FDLR, ibyo nabyo bikwiye gukorerwa iperereza rishingiye ku bimenyetso, aho gufata ikirego cy'ukuri nk'ukuri mbere y'uko gihamya. Hazakurikira iki? Niba gahunda yo gusenya FDLR ikomeje, ikintu gikomeye kizaba ni ukureba niba ibikorwa bizakorwa ku barwanyi gusa cyangwa niba bizagera no ku miyoboro ibafasha. Ikindi gishoboka ni uko gahunda yo gushyira intwaro hasi ikomeza buhoro buhoro, ariko hagakomeza impaka ku birebana n'abarwanyi batagaragara, imiyoboro ya politike n'imikoranire n'inzego z'umutekano. Ariko kugeza ubu nta gihamya ihagije dukwiye gukoresha tuvuga ko abo badepite cyangwa abo basirikare bavuzwe na Peter Kubwayo ari abahagarariye FDLR mu buryo bwemewe. Icyo dushobora kuvuga ni uko ibirego bwabyo byongeye gushyira ikibazo cya FDLR hagati mu biganiro by'amahoro hagati ya Kigali na Kinshasa. Nyuma y'imyaka isaga 30, FDLR ibaye kimwe mu bibazo bikomeye by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ubu ikibazo ntabwo kikiri gusa kumenya niba hari abarwanyi bagifite intwaro. Ikibazo gikomeye ni ukumenya niba imiyoboro y'uyu mutwe nayo ishobora gusenywa. Amasezerano ya Washington yashyize FDLR mu mutima aho bigomba gukemurwa mbere y'uko umutekano urambye uboneka mu karere. Kandi kugeza ubu impande zombi ziracyaganira ku buryo ayo masezerano yashyirwa mu bikorwa. Niba FDLR koko ifite imiyoboro muri politiki cyangwa mu mutekano, icyo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane kuri gahunda yo kuyisenya. Ariko niba ibirego nk'ibi bidafite ibimenyetso bifatika, nabyo bishobora gukomeza kuba intwaro mu ntambara ya politiki n'amakuru hagati y'impande zihanganye. Niyo mpamvu ikibazo gikomeye gisigaye atari gusa ngo FDLR yashyize intwaro hasi, ahubwo ni iki? Ese FDLR yaba iri gusenywa koko cyangwa hari igice cyayo kimukiye ahantu hatagaragara mu miyoboro ya politike, mu nzego z'umutekano cyangwa ahandi? Igisubizo cy'ikibazo gishobora kugira uruhare rukomeye mu kumenya niba amasezerano ya Washington azahinduka intangiriro y'amahoro arambye cyangwa niba ikibazo cya FDLR kizongera kuba kimwe mu byongera gukongeza amakimbirane mu karere k'ibiyaga bigari.